Minisita wa michezo ndene ya thirikari kaunti ya Meru Elias Murega na aririte michezo iria irigiri rungu rwa gavana mutumani wa Governors Cup Tournament. Murega ugite chuche thibo mubira ja maguru akijwa achethwa inde kinya gukethwa kuri na machindano jandiro na ataririte ni bakwirigira nkurukia timu magana jatantatu nogi nkurukia ngiri matinda jaje irigiri kwambiriria ntuku ya rojo mutugikare na gutwachio na njira ya ndene. Muthenya jwa rojo ngabana wa Meru mutumantu ethingerigeri kuruguria mucetho jwa mubira na kinya mucetho jwa ndwiro jura jugwitwa Tush Cup na nditugere na waziri wa micetho thirikari-ini yawe uria ni Elias Murega na ugite nkurukia timu magana jatantatu ja 50 ni chiethirite gichiandikithia kiri mucetho jura jukarugurwa ntere cha mairi 3. So far twina team around 650 iria chumbite kwithirwa kiri reporters per today iria chumbite kwithirwa registered team kurukia igana chia women na kurukia 500 chia men na athletics baraba kethira bakiogia ndwiro mwanya kurukia athletics o ngiri imwe baraba kethira bejumuika na michetho irega take maybe minimum of 3 months kwamberia. Next week aratuga tuina kick off eze kethro launch ikenda throw out michetho na fixtures kuma next week. Kuruki Murega na ugite tiga muchetho akikuri na mantu nkurani jaga karika keni nekiria takwariria yuthi na kari mantu nejegie muturire na kinya kwithira bakithimirwa mirimo mwanya twina inya ministry mwanya non tugera twene nya department ya health care misha anto mantu zegi ogima bomwere na issues ire chikwethira chikiara isa cha mantu health tukethira twena anto ba MCA irenya ekethira kiara ire mantu biashara na anteto inge chia program cha youth za nyota program na interview na other exhibition ire kethira chia within the field. Muthiene mucetho jojo ketha juri na kiguni mono kuringana waziri Murega akiuga ni bakwenda Meru ithere na timu imwe ya county ire getaga micetho ni minene ta Kenya Premier League na kinya biewa binge biketha bigitaro mucetho ne jou gutigira mbewe mbithe barabara na biewa ni bagukira twinerekera ara kwithira twina team kiri Kenya Premier League ko team ira twina chiaza tukethira twitwaga mbinu ego strengthen team imwe irega twakirisha going forward mwanga kiwango ja Kenya Premier League. Na apart from that itukwenda talent yechethira chi exposed both locally and internationally no inyara ambe tukwenda muchethi wetu twigite umite aza Meru agechethera rambe na timu inyeome keripotera ndito cia weru weekendi ria kwari eto ni mutuge kare.